impilo iyoba nzima. Ngicela kunethiwe nansi ikhava yenu yalo nyaka 2025 full album iDefender selifikile. Ubani lo? Umkhulekela iDefender kaMpungose uvezela abantu ini i-front cover ethi isihloko impilo iyoba nzima. Kodwa usuku alakaphumi ukuthi kuzoba nini, kodwa-ke usamemezela nje ukuthi i-front cover kanye nesihloko sayo i-album. Baningi abakhuluma ngayo leyo nto leyo, ukukhishwa umsebenzi omusha kabani kaMkhulekela. Even insika yomaskandi channel naye iyakufakazela lokho, ihamba emagameni akhe, i-CD cover, i-title iyoba nzima 2025. Kubo Thibela soka le ntombi naye uthi kuyokhetha ukhethi impela. So sekunjalo-ke siyiqalile le nto-ke iyagqilaza, abantu sebezokhipha-ke. Into ehlala ingorisho ukuthi angazi namanje ukuthi abantu yini ebalindisa isikhathi eside kangaka ukuthi bazokhipha, sebezokhipha amaqhawe athize ngoba abantu bacula umsebenzi omuhle kakhulu. Iy'ngoma zabo ziba mnandi, basuke bebhalile ingoma beyibhale ngempela, kodwa uma sebezominyana neminye imisebenzi amanye amaqhawe ubusulimala umsebenzi womuntu ekubeni umuhle. Kodwa-ke insizwa uma izethemba-ke ukuthi abafana bakweminye imizi angeke beyihluleke, ngeke sikunqabe lokho, kodwa i-chance ibikhona ukuthi abaculi abaningi abaziyo ukuthi kuba nzima umculo kudlaleke ukuthi bekhiphe very very early. Siyathemba-ke nayo izophuma nje soon le album le kaMkhulekela ngoba bayeza bafike basazokhipha ngeyi-7 zika-November kuyale. Kuyobe space besingasekho ngempela kuze kuyoshaya abantu o-December, kodwa-ke angeke sithini-ke kulokho mekukudlulisa nje-ke umbono ukuthi ena engathi abafuthi bangafunda ukuthi bekhiphe early umsebenzi wabo ukuze udlaleke utrende, sibone nama-challenge azokwenziwa ngalo msebenzi lo. Kodwa-ke uMkhulekela-ke insizwa lapha iyayithemba-ke, iyayazi into ayenzayo. Angeke lokhu engikhuluma ngithi ngikubhekisa kuyena, sengikhalela ukuthi abasikhiphele early umsebenzi wabo sikwazi ukudicide thina ukuthi siwudlala ngendlela esiwudlala ngayo, ngoba uma sekufela amaqhawe lawa eyi kuba nzima kakhulu, vele kuphithizela wona wodwa ebese umsebenzi wabanye abafethu ushoveke emuva. Yilokho nje okubi, kodwa nje other than that uyeza-ke umsebenzi omusha-ke kabani wakho uMkhulekela. Impilo iyoba nzima, abantu belindele i-title-ke leyo ye-official CD cover ezobe iphuma-ke emalangeni angamangaki. Sizoyilindela uma siphumile futhi ama-backtrack noma i-back cover nama-track list, into ey'njengalezo sobe sesibuya-ke futhi mhlawumbe sizonazisa kabanzi ukuthi ena usekhiphile-ke nanosuku ozobe lu-official. Sithembe ukuthi ne-promo nayo uzoyidedela ngoba abanye abaculi abayenzi i-promo, kodwa suke beyithemba ukuthi umculo vele la bazowukhipha usuke uzobasebenzela, abantu basuke bezowudlala anyway. Right, sizozwa-ke emalangeni ukuthi kuhamba kanjani. Niyiphe-ke uthando lensizwa uma ikhipha umsebenzi wayo omusha uzolandela nje ey'nsukwini. Ngiyabonga ithuba, nisale kahle.